usizi sasa kwashe sinye siyempuza ngo2014 sixoxa sithi mina uPombela angithunywa ukomlanda ngangihamba ngimlandela lokho engibambelele emjiveni wakhe ube mnandi ukuzwa lokho ngoba bambona uba mnandi mawuzwa umuntu omdala noma engambonanga nginenhlanhla ke ngoba lwathunyaza akekho sengayixoxa iqonda indaba kaPombela basasingekho sonke kodwa kuba mnandi ukuzwa umuntu omdala exoxa ethi le ndaba kudala kwake kwahamba umama le eMaqadini ngithi wahamba ngo1892 wathi mayefika ezulwini wafica uPombela wathi mntanami ngeke ungene lapha ngoba wena awupapatisiwe wakhetha inkosi ngaphansi komNazaretha uthi angakafiki emhlabeni uzolinda u18 years mase ngiyafika bathi uPombela wathi masefikile ngawo10 March wasebizwa elandela intombi zimlanda emsizini ithi nyanga ezulu kwangekanoBelungu zamlanda wafika lapha avula khona umama engaboni amehlo abeka imini embili emehlweni wathi ubonani wangathi akaboni lutho waphinda wathi ubonani kwakhona ufifela khonayo wasevula kamehlo wasezwa lo muntu ekade ehambile elinda u18 years uthi uShemba afike uthi khona umuntu osekhona ndaba kaShemba isuka kude ndaba kaShembe nje isuka kude sikhona nje uyena singakulibali lokho noma engafikanga kithi ngakhumbula kuxoxa indaba isalwazi sathi masigana singelona iNazaretha wathi lo ntombazane megana esayintombi base bebona ebusuku kuvuka abantu egcekeni bephakamisa izandla bethi siyabonga sayesakhululeka kanti uzala umuntu kuzogana umuntu ozozala umuntu ozoganwa intombi eyiNazaretha makufika uPombela mase lo muntu ekhipha abantu bakube esigodini sosizi bona kade babona ukuthi baze bakhululeka kushanje isikhathi sokufikela abantwana kade bakhululeka ayi makuthiwa sendabeni enkulu sekhulunywa iqiniso kubike ngoba neminyaka iyaphoqa ukuthi hlale kukhulunywe ukuthi le ndaba kaPombela yafika kanjani njengoba sikumanje kwafika izazi ziphuma Usati Opilo Wao inkosi Abajuba Unjalo Chiwe